So we start our all-around individual competitions. На площадку приглашается сборная Дальневосточного федерального округа «Россия». To start group all-around competitions, we welcome Far Eastern Federal District National Team. Сборная Дальневосточного федерального округа. Ирина Гуськова. National Team of Far Eastern Federal District. Irina Guskova. Александра Белякова. Alexandra Vilinkova. Екатерина Бондаренко. Ekaterina Bondarenko. Вероника Уза. Veronika Uso. Милана Бубнова. Milana Obnova. Участники свободны.
Оценка команды Дальневосточного федерального округа 25-35. Приглашается сборная Приморского края 2. Россия. We welcome the team of Primorsky region, number 2. You drive slow, you make me feel so crazy. I don't wanna know, your name you look amazing. Just one shot and go, just shot and go. For me this world is hazy. I don't wanna talk. Just let me fuck you, baby. Show me what you got, 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 show me what you got. Do you wanna play with me that game? Play with me that game. Play that game. Do you wanna feel with me the same? Feel with me the same. Feel the same. Do you wanna play with me that game? Play with me that game. Play that game. Do you wanna feel with me the same? Feel with me the same. Feel the same. Do you wanna? 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 Команда Приморского края 2. Диана Сеславинская. Primorsky region 2, Diana Seslavinskaya. Айдан Рустамова. Айдан Рустамова. Дарья Хегай. Дарья Фигай. Алина Шапкина. Алина Шапкина. Алена Наумец. Алена Наумец. Спортсменки могут быть свободны. You.
Оценка команды Приморского края 2. 22. An overall score for Team Primorye Region 2, 22. Приглашается сборная Узбекистана. We welcome Team of Uzbekistan. Mais que nada, sai da minha frente, quero passar. Mas o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba camisas e maracatu. É samba do preto velho, samba de preto. La 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 la. Команда Узбекистана. Uzbekistan team. Диера Бухтиерова. Диера Бахтиерова. Ирода Садыкова. Ирода Садыкова. Мубина Камолова. Мубина Камолова. Амелия Мамедова. Амелия Мамедова. Сабина Гадаева. Сабина Гордаева. Mais que nada, sai da minha frente, quero passar. Mas o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba camisas e maracatu.
На ковер приглашается сборная Республики Татарстан, Россия. We welcome team of Republic of Tatarstan, Russia. It's automatic, it's systematic. I turn it on, shaking like an addict. The time I head in, this funk again. I bust the beat, you know we all be sweating. Oh, come on, come on, come on, come on. I know you really wanna. So grab a flashlight, hold your hands tight, and check your bootstraps, 'cause we going all night. I'm undercover, expect a gadget. I'm a party crusher from another planet. I'm a beat rocker, I'm a sleepwalker. Creeping and freaking, I'll make your heart stop it. Oh, come on, come on, come on, come on. I know you really wanna. So put your glasses up, and DJ turn it up, and everybody throw your hands up. Stand up in the name of the party rockers. You give me the feeling. Oh, I'ma give it to you now. I make you wanna say, So party rocker, a tricks and jockers, a shake it like a sugar like that. You ready? Yeah. Come on. Stand up. In the name of the rockers, pulling back and rockers. In the name of the party rockers, give me the feeling. Oh, I'ma give it to you now. I make you wanna say, So party rockers, a tricks and jockers, a shake it like a sugar like that. Stand up. Сборная команда Республики Татарстан. Камила Близеева. Team of Tatarstan, Kamila Blizeeva, Алина Аминова. Alina Aminova, Елизавета Холодова. Елизавета Холодова, Юлия Смирнова. Юлия Смирнова, Зиля Зигдулина. Зиля Зигудулина. Спортсменки могут быть свободны. Оценка команды сборной Узбекистана. Come on. It's automatic, it's systematic. I turn it on, shaking like an addict. The time I head in, this funk again. I bust the beat, you know we all be sweating. Oh, come on, come on, come on, come on. I know you really wanna. So grab a flashlight, hold your hands tight, and check your bootstraps, 'cause we going all night. I'm undercover.
На ковер приглашается сборная Республики Саха-Якутия, Россия. We welcome team of Republic of Sakha-Yakutia. Сборная команды Республики Саха-Якутия. Арина Алексеева. Team of Republic of Sakha-Yakutia, Alina Alexeyeva, Аэлита Ершова. Aelita Yershova, Екатерина Ибрагимова. Ekaterina Ibragimova, Дарья Махначевская. Daria Makhначевская, Кюнней Устинова. Кюнней Устинова. Спортсменки могут быть свободны. Оценка сборной Республики Татарстан 31-35. An overall score for team of Republic of На площадку приглашается сборная Приморского края 1. Россия. We welcome team of Primorye Region 1.
Сборная команда Приморского края 1. Юлия Бужинская. Team of Primorsky Region 1. Yulia Buzhinskaya. Лола Имамкулова. Lola Imamkulova. Виктория Новикова. Victoria Novikova. Софья Царегородцева. Sofia Tsarigorodseva. Ульяна Горлова. Ulyana Gorlova. Спортсменки могут быть свободны. Оценки сборной Республики Саха-Якутия 24 балла. And overall score for Team Republic of Sakha. Приморского края 1, 26-35. And overall score for Team of Primorye Territory 1 is 26.35. Приглашается сборная команда города Москва, Россия. We welcome Team of Moscow. Body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Been waiting for that. Hold up, sweet, your body. She got a body could be bad to you. You need a good, gotta blow your mind. Into the room, I know you want it. Rain all over you. I'll let you have it. Let me take you down. Let me take you. She might have let you hold her hand in school, but I'ma show you how to graduate. Know how to lead it in your top to top. Just gotta show me what your mama gave. Say anybody could be good to you. You need a bag, gotta blow your mind. Moscato is Frizz in the bottle, it's Nicki full throttle, it's all. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. Getting so good, it's dripping on wood, get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me. Say anybody could be good to you. You need a bag, gotta blow
Сборная команда города Москва. Варвара Горевая. Team of Moscow, Varvara Garivaya. Евгения Караман. Евгения Караман. Екатерина Сопова. Екатерина Сопова. Вероника Забродина. Вероника Забродина. Анна Парватова. Анна Парватова. Спортсменки могут быть свободны. It could be bad to you. You need a good, gotta blow your mind. Into the room, I know you want it. Rain all over you. I'll let you have it. Let me take you there. Let me take. She might have let you hold her hand in school, but I'ma show you how to graduate. Know how to lead it in your top to top. Just gonna show me what your mama gave us. Оценка сборной команды города Москва 32-35. And overall score for Team of Moscow, 32.35. На ковер приглашается сборная команда Кыргызской Республики. We welcome Team of Kyrgyz Republic. Just past 11 o'clock, roll up in the club on a rock spot. Girls now about to bubble it up. Boys, take a look, see what you can't touch. 7 G's in a Prada bag, 6 inches, how you liking that? Working it out, he's turning it out, knocking it down round after round. I can feel the bassline jumping, watch out, there's my song. Let me see your hands up in the air. Show 'em what you got, shake it all around, yeah, yeah. You want a little of this, you want a little of this. You want a little of this, you want a little of this. Oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te vi bailar guaracha y el chacha lo traje para ti, Big Apple Dancer, coquetea para mí, dime que sí, cómo te trata seducir, con tus labios sensuales, con bésame, hazme sentir, vamos salta, muévete, la faldita súbete, let's get wild and cha-cha all night long, yeah. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody working down and feeling cha-cha. Hey muchacha, cha-cha. Everybody get down on the floor. Cha-cha. Rocking 'cause my beat is fire. Baila conmigo, hey, baila conmigo. Yeah. You know, hey.
Сборная команда Кыргызской республики. Самира Кулмамбетова. Team of Kyrgyz Republic, Samira Kulmambetova, Хадижа Муктарова. Khadija Mukhtarova, Виктория Чернявская. Victoria Chernявskaya, Бегимай Нурбекова. Бегимай Нурбекова, Вилена Маматисаева. Вилена Маматисаева. Спортсменки могут быть свободны. Just past 11 o'clock, roll up in the club, wanna rock the spot. Girls out, about to bubble it up. Boys, take a look, see what you can touch. 7 G's in a Prada bag, 6 inches, how you liking that? Working it out, he's twerking it out, knocking it down round after round. I can feel the bassline jumping, watch out, there's my song. Команды сборной Кыргызской республики 25-65 баллов. The overall score for team of Kyrgyz Republic is 25.65. Приглашается на ковер команда Сибирского федерального округа «Россия». We welcome team of Siberian Federal District.
Сборная команда Сибирского федерального округа. Мария Пустовая. Team of Siberian Federal District, Maria Pustovaya. Екатерина Санникова. Екатерина Санникова. Владислава Карнович. Владислава Карнович. Полина Соклакова. Полина Соклакова. Лада Супрун. Лада Супрун. Спортсменки могут быть свободны. Оценка сборной команды Сибирского федерального округа 31,65 баллов. Overall score for team of Siberian Federal District is 31.65. Уважаемые дамы и господа, объявляется перерыв до 14:30. И сейчас небольшая пауза, в которой нам необходимо познакомить вас с партнерской информацией. Региональный партнер международной категории Злата Тулубаева, Киргизия. Difficulty judges panel for ball exercise. Body difficulty. Judge number 1. International category judge Zlata Tulubaeva. Судья 2. Судья международной категории Надежда Шаталина, Россия. Judge number 2. Надежда Шаталина. Трудность предмета. Судья 1. Судья международной категории Светлана Кагарлицкая. Apparatus difficulty. Светлана Кагарлицкая. Судья 2. Судья международной категории Ася Симонян, Армения. Judge number 2. Ася Симонян, Армения. Бригада судей, оценивающих артистизм. Судья 1. Судья международной категории Галина Оглазнева, Россия. Artistry judges panel. Judge number 1. Галина Оглезнева, Russia. Судья 2. Судья международной категории Ирина Золотарева, Россия. Judge number 2. Ирина Золотарева, Russia. Судья 3. Судья международной категории Марина Шпехт, Россия. Judge number 3. Marina Specht, Russia. Судья 4. Судья международной категории Елена Шаламова, Россия. Judge number 4. Елена Шаламова, Russia. Бригада судей, оценивающих исполнение. Судья 1. Судья международной категории Насиба Халикова, Узбекистан. Execution judges panel. Judge number 1. International category judge Nasiba Khalикова, Узбекистан. Судья 2. Судья международной категории Елена Богатова, Россия. Judge number 2. Елена Богатова, Russia.
Судья 3. Судья международной категории Марина Дрозд, Россия. Judge number 3, Marina Drost, Russia. Судья 4. Судья всероссийской категории Людмила Хабибулина, Россия. Judge number 4, Lyudmila Khabibulina, Russia. Судьи на линии. Судья на линии 1. Анастасия Балакирева. Line judges, judge number 1, Anastasia Balakireva. Судья на линии 2. Александра Лебедева. Judge number 2, Alexandra Lebedeva. Судьи-хронометристы. Судья-хронометрист 1. Екатерина Куницына. Time judges, judge number 1, Ekaterina Kunitsina. Судья-хронометрист 2. Александра Осипова. Judge number 2, Alexandra Osipova. Приступаем к квалификационным соревнованиям многоборья в индивидуальной программе. So we start individual all round. На площадку приглашается Эвелина Атальянс, Республика Узбекистан. We welcome the first athlete, Evelina Atalyans, Uzbekistan. Эвелина Атальянс, Республика Узбекистан. Приглашается Ярослава Кузнецова. We welcome Yaroslava Kuznetsova. الليلة يا حبيبي بألف ليلة ما تسيبش الدنيا ثواني الليلة يا حبيبي بألف ليلة دي الفرحة كانت وحشاني ياللي الدنيا بترص وانت معايا خدني بحضنك ورقص يلا معايا ده انت حكايتي وهي دي احلى حكاية يلا تعالى
Ярослава Кузнецова, Приморский край 2, Россия. اللي الدنيا ترقص وانت معايا خدني بحضنك ورقص يلا معايا ده انت حكايته هي دي احلى حكايه يلا تعالى نعيش Overall score for Evelina Atalians, hoop 31.5. 15. На площадку приглашается Полина Смирнова. We welcome Polina Smirnova, Primorye Territory, to Russia. Полина Смирнова, Приморский край, Россия. Оценка Ярослава Кузнецовой за упражнение с мячом 25,1. The overall score for Yaroslava Kuznetsova is 25.1. На площадку приглашается Зарина Борисова, Республика Саха-Якутия, Россия. We welcome Zarina Borisova, Republic of Sakha, Yakutia. A time for us. Someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time for us at last to see a life worthwhile for you and me. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and
Зарина Борисова, Республика Саха-Якутия, Россия. Оценка Полины Смирновой за упражнение с обручем 22,8 балла. Overall score for Polina Smirnova, Russia, Primorye Territory. A time for us. Someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. Наталья Усова, Республика Узбекистан. Упражнение с мячом 26,65 балла. The overall score for Zarina Borisova, ball 26.65. На площадку приглашается Валерия Ким, Приморский край, Россия. We welcome Valeria Kim, Primorye Territory, first, Russia. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I
Валерия Ким, Приморский край, Россия. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice. 55. На площадку приглашается Ирина Гуськова, Дальневосточный федеральный округ, Россия. We welcome Irina Guskova, Far Eastern Federal District, Russia. Ирина Гуськова, Дальневосточный федеральный округ, Россия. На площадку приглашается Тинатин Сатакеева, Кыргызская республика. We welcome Tinatin Satakeva, Kyrgyz Republic. What I really wanna do is just dance with you and feel your body touch. Show you how to do it right. Can show you every move. I know just what to do. Each step will feel so fine. One dance and you'll be mine. So baby, when we hit the floor, you'll be asking for more. Let's make love and dance the night away. So come and dance. Let's dance. Let's make love and dance the night away. So come and dance. My baby, my baby, my baby, my baby.
Тинатин Цатайкеева, Киргизская республика. Оценки Валерии Ким за упражнение с мячом 24,55 балла. Overall score for Valeria Kim, ball 24.80. What I really wanna do is just dance with you and feel 85 балла. And overall score for Irina Guskova, 29.85. На площадку приглашается Вера Туголукова, Москва, Россия. We welcome Vera Tugalukova, Moscow, Russia. Вера Туголукова, Москва, Россия. Оценки Тинатин Сатыкеевой за упражнение с мячом 28,9 балла. And overall score for Tinatin Satakiyeva, 28.9.
She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Эвелина от Альянс, Узбекистан. Оценка Веры Туголуковой за упражнение с обручем 32,9 балла. An overall score for Vera Tugalukova, hoop 32.9. На площадку приглашен. The godness on a mountain top was burning like a silver flame. The summit of beauty. Ярослава Кузнецова, Приморский край, Россия. Полина Смирнова, Приморский край, Россия. Оценка Эвелины от Альянс
За упражнение с мячом 27,1 балла. Оценка Ярославы Кузнецовой за упражнение с обручем 27,55 балла. На площадку приглашается Зарина Борисова, Республика Саха, Якутия, Россия. Zarina Borisova, Republic of Sakha, Yakutia. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Right now, when I was king, played it hard and fast 'cause I had everything. Walked away, wondering what easy coming, easy going it would end. So anytime I need you, let me go. Anytime I reach you, get me low. Anytime I seek you, let me know. But I'd better see just let me go. I'm on my knees while I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, when I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Зарина Борисова, Республика Саха, Якутия, Россия. На площадку приглашается Наталья Усова, Узбекистан. We welcome Natalia Usova, Uzbekistan. Evening fades and she's lost in a reverie, applying a dancer's face. The girl looking into me. No one knows what she sacrificed, what she is looking for. The girl with the liquid eyes. She's lonely but not alone in a web of lies. Her life is not her own till the legend has gone. Наталья Усова, Узбекистан. На площадку приглашается Валерия Ким, Приморский край, Россия. Valeria Kim, Primorye Territory, 1.
Валерия Ким, Приморский край, Россия. Оценки Полины Смирновой за упражнение с мячом 24,9 балла. Оценка Зарины Борисовой за упражнение с обручем 29,8 баллов. На площадку приглашается Ирина Гуськова, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Irina Guskova, Far Eastern Federal District. Maybe you are just dreaming sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark. You look up to the sky with all those questions in mind. Why don't we make it true? Maybe you. Maybe you. Maybe you. Ирина Гуськова, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Оценки Натальи Усовой за упражнение с мячом 31,4 балла. Оценки Валерии Ким за упражнение с обручем 25,5 балла. Приглашается Тинатин Сатыкеева, Кыргызская республика. Tinatin Satikeva, Kyrgyz Republic. Écrasé comme un mythe, à qui l'on n'aurait pas donné d'allant. Si vous me pensez toute petite, c'est que vous n'êtes pas bien galant. Ah, laissez-moi, perturber les cimes et me rendre à mon émoi. Pour m'aimer, c'est sûr, il vous manque à bien du talent. Des sentiments un peu plus mûrs, mais vous faites pas leur sentiment. Ah, laissez-moi, perturber les cimes et me rendre à mon émoi. Laissez-moi, perturber les cimes et me rendre à mon émoi. J'étais fraîche, voilà 2 heures, comme qui dirait la bouche en fleurs. Vous m'avez fané sans moi bourre, ne parlez-vous jamais d'amour. Ah, laissez-moi, rendre à mon émoi. Тинатин Сатыкеева, Кыргызская республика. Оценка Ирины Гуськовой за упражнение с мячом 26,95 балла. На площадку приглашается Вера Туголукова, Москва, Россия. Vera Tugalukova, Moscow, Russia.
t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Come prima, più di prima, t'amerò. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima. Вера Туголукова, Москва, Россия. Оценка Тинатин Садыкеевой за упражнение с обручем 28,85 балла. На площадку приглашается Инга Григорян, Армения. Inga Grigoryan, Armenia. Инга Григорян, Армения. На площадку приглашается Полина Шмакова, Приморский край, Россия. Polina Shmakova, Primorye Territory 1, Russia. Every night while I'm undressing, saying my prayers and lightly confessing, I can hear hot licks from a set of drums upstairs. Well, it couldn't be Johnny 'cause he isn't there. Johnny's overseas, we know not where. But believe it or not, every night on the dot, I can hear a tenor drum say, Billy dick, tick tack. When's that character coming back? When's that kid in the GI lid gonna choo-choo down the track? Poor old me, I'm beat as can be, and my rhythm seems started to run. Look at these sticks trying to tick out the licks, they're covered with an inch of dust. Beep a dust. Billy dick, tick tack. When's that character coming back? When's that boy with the jumping jaw gonna launch that last attack?
gum stick. Jack will soon have a Japanese derby and a beat like a cymbal on a music rack. Billy tick tack. When's that character coming back? When's that boy with a jumping joy gonna launch that last attack? If he'll roll like a drumstick, chewing on a gum stick. Jack will soon have a Japanese derby and a beat like a cymbal on a music rack. Billy dick tick tack. Billy dick tick tack. Billy dick tick tack. When's that character coming back, Mom? Полина Шмакова, Приморский край, Россия. Оценка Инги Григорян 23,15 балла. На площадку приглашается Анна Попова, Москва, Россия. Anna Popova, Moscow, Russia. Анна Попова, Москва, Россия. Приглашается Майя Колобовникова, Сибирский федеральный округ, Россия. Maya Kolobovnikova, Siberian Federal District.
Майя Колобовникова, Сибирский федеральный округ, Россия. Оценка Полины Шмаковой за упражнение с мячом 24,7 балла. Оценка Анны Поповой за упражнение с обручем 34,15 балла. На площадку приглашается Ариза Ю, Кыргызская республика. Ariza Yu, Kyrgyzstan Republic. Ариза Ю, Кыргызская республика. На площадку приглашается Дарья Христофорова, Республика Саха-Якутия, Россия. Daria Christoforova, Republic of Sakha, Yakutia, Russia. Дарья Христофорова, Республика Саха-Якутия, Россия.
Оценка Майи Колобовниковой за упражнение с мячом 29,55 балла. На площадку приглашается Милена Асриян, Армения. Milena Asriyan, Armenia. Милена Асриян, Армения. Оценка Дарьи Христофоровой за упражнение с мячом 25,7 балла. На площадку приглашается Анастасия Гусева, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Anastasia Guseva, Far Eastern Federal District, Russia. Девка по саду ходила, да по зеленому да гуляла. Ойли, оли, ойли, оли, ойли, оли, да ойли, оли. По зеленому да гуляла, с ноги на ногу ступала. Ойли, оли, ойли, оли, ойли, оли, да ойли, оли. С ноги на ногу ступала, да на камушек наступила. Ойли, оли, ойли, оли, ойли, оли, да ойли, оли. Анастасия Гусева, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Оценка Аризы Ю за упражнение с обручем 29,7 балла.
Гимнастки приступают ко второму виду программы. На площадку приглашается Инга Григорян, Армения. Инга Григорян, Армения. I'm in real trouble, and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no more than a friend to me. The thoughts making me hazy. I think I better sit down. 'Cause like a sweet serenade, Betty knows got it made with me. Twisting round on a carousel, this beat's too much to stop. 1 second I'm thinking I'm feeling the loves, and then I feel alive. Through that man is like a flame, and through that man plays me like a game. My only sin is I can't win. Well, I love that man. I've been calling you for about 2 days now. I want to see you, darling. I really do. Because Find that man. You bet you I'm gonna find that man. Yeah, I'm gonna find that man. 小草，小草。 Инга Григорян, Армения. Оценка Милены Асриян за упражнение с обручем 29,5 балла. На площадку приглашается Полина Шмакова, Приморский край, Россия. Полина Шмакова, Primorye Territory 1, Russia. Полина Шмакова, Приморский край, Россия. Оценка Анастасии Гусевой 28,5 балла за упражнение с мячом. На площадку приглашается Анна Попова, Москва, Россия. Anna Popova, Moscow, Russia.
Анна Попова, Москва, Россия. Оценка Инги Григорян за упражнение с мячом 25,15 балла. Оценка Полины Шмаковой за упражнение с обручем 26,25 балла. На площадку приглашается Майя Колобовникова, Сибирский федеральный округ, Россия. Maya Kolobovnikova, Siberian Federal District, Russia. Майя Колобовникова, Сибирский федеральный округ, Россия. Оценка Анны Поповой за упражнение с мячом 33,2 балла. На площадку приглашается Ариза Ю, Кыргызская республика. Ariza Yu.
Ариза Ю, Кыргызская республика. Дамы и господа, вместе с нами здесь на художественной гимнастике присутствует Дарья Дмитриева, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в индивидуальном многоборье, чемпионка мира 2009 года, 10, 11, чемпионка Европы 2011 года, Универсиады 2011 года и призер и победитель турнира «Дети Азии». Подарим бурные аплодисменты. We welcome Daria Dmitrieva, the 2012 Olympic individual all-around silver medalist, world champion in 2009, 2010, in 2011, Europe champion 2011, the 2011 University champion and prize holder, winner of International Sports Games Children of Asia. А также Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, чемпионка Европы 2018 года в командных соревнованиях, заслуженный мастер спорта России. And also welcome Lilia Akhaimova, 2020 Olympic champion, twice silver medalist in Europe, in World Championship 2018, 2019, European champion in 2018, honored master of sport in Russia. На площадку приглашается Дарья Христофорова, Республика Саха-Якутия, Россия. Daria Christoforova, Republic of Sakha, Yakutia, Russia. Дарья Христофорова, Республика Саха-Якутия, Россия. Оценка Майи Колобовниковой за упражнение с обручем 32,5 балла. Оценка Аризы Ю за упражнение с мячом 25,8 балла. На площадку приглашается Милена Асриян, Армения. Milena Asrian, Armenia. Hit it! That's what I'm talking about. From the beginning.
Милена Асриян, Армения. Оценка Дарьи Христофоровой за упражнение с обручем 27,85 балла. На площадку приглашается Анастасия Гусева, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Anastasia Guseva, Far Eastern Federal District, Russia. Анастасия Гусева, Дальневосточный федеральный округ, Россия. Оценка Милены Асриян за упражнение с мячом 28,65 балла. Оценка Анастасии Гусевой за упражнение с обручем 29,8 балла.
Уважаемые зрители, это был первый соревновательный день на нашей художественной гимнастике. Мы вас благодарим. Ждем завтра в 11 утра здесь, на Фетисов-арене.